Haga jingla kai Serie A peringkat Napoli Persia eka Torino. Aba pai syagna ke jingla kai ka Torino kalau khurga nam job. Hadin bagalala bat pelem me ke Napoli ta shikolanon. Haga wai par ke jingla kai peringkat Roma Persia eka Inter Milan. Haga ne jingla kai ka Inter Milan kalau khurga nam job. Hadin bagalala bat pelem me ke Roma da shikolanon. Haga jingla kai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia eka Dortmund. Aba pai syagna ke jingla kai ka Bayern Munich kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem me ke Dortmund da arla kawai. Haga jingla kai La Liga peringkat Atletico Madrid Persia eka Osasuna. Haga ne jingla kai ka Atletico Madrid kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Osasuna da shigulanon. Haga wai par ke jingla kai La Liga peringkat Barcelona Persia eka Girona. Aba pai syagna ke jingla kai ka Barcelona kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem salit ya ka Girona da arla kawai. Bari aga gol penjob ke Barcelona kalau yo ban Thep. Hashwa ban kut ke jingla kai kata haga menit ke bakandai peu plus lai leng bau arojo. Bad haga ne ke jingla kai u head coach jong ka Barcelona u Hansi Flick uliok pedang ya ka red card. Haga jingla kai Premier League hapreng ka Fulham Persia eka Arsenal. Haga ne ke jingla kai ka Arsenal kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Fulham da shikulanot. Bari haga ne ke shikul jong ka Arsenal yo ban Thep leng bau trosat. Haga menit ke basan peu pra. Haga jingla kai peringkat Nottingham Forest Persia eka Chelsea. Aba pai syagna ke jingla kai ka Chelsea kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Not Forest da lailanot. Haga wai par ke jingla kai Premier League hapreng ka Manchester City Persia eka Everton. Haga ne ke jingla kai ka Manchester City kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Everton da arlanot. Bari agi ki ar gol jong Manchester City layo ban Thep leng bau Haaland. Haga minit ke basan peu pra bad haga minit ban riu peu lai. Haga jingla kai Saudi Pro League hapreng ka Al Ittefaq Persia eka Al Hilal. Aba pai syagna ke jingla kai ka Al Hilal kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem sok ya ka Al Ittefaq hadu san lanot. Haga wai par ke jingla kai Saudi Pro League hapreng ka Al Nassr Persia eka Al Fateh. Haga ne ke jingla kai ka Al Nassr kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Al Fateh da san na kawai. Badhaga ne ke jingla kai Felix layo ban Thep lai gol naga banta ka Al Nassr. Kat bau Ronaldo baru Koman kilayo ban Thep marshi gol naga banta ka Al Nassr. Haga jingla kai MLS hapreng ka Nashville Persia eka Inter Miami. Aba pai syagna ke jingla kai ka Inter Miami kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Nashville hadu san la ar syabar na laying. Badhaga ne ke jingla kai orang lekai bakan sai jong ka Inter Miami. Lionel Messi ulio ban Thep lai gol naga banta ke Inter Miami. Kata ulio ban Thep haga minit ke lai peu sau dan riu peu lai badhaga minit ke pra peu wei.